boipiletso jwa gore Mopresidente Cyril Ramaphosa a emele ka thoko nakwana wa loya. Mopresidente le ba kantoro ya gabo ga ba nyaka go ntša sa mafahleng a bona tabeng ye ge se fela gore fa fa makala a molao a maleba go nyakisiša. Mahlwa-a-di-bona wa ANC Mavuso Msimang o re go maleba gore Mopresidente a emele ka thoko kgatlhegenong ya mokgatlho wa gabo e šita le naga ka kakaretšo. As long as there is a lack of satisfaction about the answer that he has given, he really owes it to both the ANC and the country to step aside and allow this thing to be fully investigated. Ka go le lengwe Mopresidente o amogetse kahlolo ya gore tsheko kgolo ya Johannesburg maabane molatong wa polao ya bašomi ba moepong wa Marikana. Kgoro e dumelelana le ntlhakemo ya Mopresidente gore megala le di-email tšeo a di rometšego go baetapele ba dipolotiki go ba gatelela gore ba tšee dikgato kgatlhanong le bašomi ba moepong ba beng ba ngadile mešomo di be di sa nepa go ba hlohleletša go tšea diphetho tše di tla lebišago polaong ya batho. The High Court agreed with the President's arguments and held that the plaintiffs had not established that the President bore any legal duty in relation to the Marikana tragedy. Mopresidente Ramaphosa o šitše a boditše gore o ikemišitše go tšwelela pele ga komiti ya maitshwaro ya ANC go hlalosa lehlakore la gago la ditaba.